Mheshimiwa, munamaliza sensibiliser dialogue sociale na population hapa, nini muligusia? Tuligusia kumaendeleo, tuligusia usalama na tumeita vijana wajiunge na jeshi letu la ARC M23. Kuko kitu lisema batu ba créer ma organisation bumamini coopérative juu muweze basaidia, juu muweze saidia mtu mmoja. Ile kitu namna gani mutakiendesha? Unajua, tumeambia population wajiunge kwenye cooperative ndogo ndogo. Ile iko na maana mbili. Wakiwa katika cooperative wataleta madesiderata zao, maswali zao, mashida zao kwa muundo kwa ujumla tutazitatua. Na chama yetu ina mpango ya kusaidia watu wa pato ndogo ambao wako katika makooperative. Hiyo ndio tunawahimiza wakikuwa hivyo, na sisi tuwapata jinsi ya kuwasaidia na kujua shida zao za kila siku. Huko kiongozi timu leader, lakini quartier Mapendo inaonekana nje nyiko na babiana bengi sana mchama kugombola nchi na wengine wanaendelea jarole. Nini gani courage gani utabapa, mashukurani gani utabapa? Unajua, hii imekuwa safari ya 4 na tunafika hapa mkartie Mapendo na vijana kweli walijitoa. Tunaendelea kuambia kabisa felicitation, sababu mchango yao non seulement kuleta usalama katika kata lao la Mapendo, me wanapata na usalama mahali nyingine. Tunawapongeza, waendelee hivyo. Babiana bamoya banamaliza ambia si bandishi habari ya kwamba kabla bulongo bugombolewe tukwe libere, balikuwa bavuta bangi, bavuta rumogi, balishacha. Mbinu gani mnatumikisha juu babiana bache drogue? Unajua, ni conscientisation yenyewe tunatumikisha. Tunaongea na vijana, tunakamata wa chef de quartier, tunaongea na vijana, tunaonesha madhara mabaya kuvuta ile bangi ile console. Ni conscientisation ya jeunesse. Ni timu yetu tulishaunda ma komite point focal mkila kata. Hiyo komite point focal ina wajibu ya kufundisha vijana waachana hiyo antivaler, waachana kuvuta bangi, hata na kutumia hizo pombe makali sana. Tunawafundisha, tunawaconscientiser, ndio wanawacha sasa. Message gani unaweza pana kwa vijana wengine haliko hapa, wengine wanaweza penda waingie? Ndio vijana tunawahitaji. Nyinyi ambao unatufuata kabisa, na nyinyi mnafasi kwetu, sababu tuna leitmotiv ambao tunatumikisha ni Kongo itajengwa na sisi wenyewe, na lazima kabisa vijana wakuje wajiunge, tujenge usalama yetu, tujenge Kongo yetu. Karibu kwao wenye wako mbali na hata ambao wamekimbia huko Burundi, sijue Kinshasa, Beni, wapi, warudi wajenge nchi yao. Tunawahitaji kabisa, sababu kule wanapoteza muda. Na mwenye anaweza penda ingie kama hata haiko hapa, anaweza kufuata kwenye runinga, anaweza penda kupate wapi juu ya shingize bureau ya mobilisation sensibilisation et recrutement iko gouvernement de province ya Nord Kivu, kuna apele musée. Wanakaribishwa, akifika pale tutampokea kabisa. Nashukuru.